Germany better to call near to Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo paper alloje the car. Elle te fama mi elle bublu don Ewenyigba pe kono pakple lady to Nyadzɔdzɔwo akpaji nemi. Comme ya panu kwa la oyi de be mi akodu konjo iko ba kamie sile do pim nemi akwa dari ya balanji nemi. America ne Selig Jarul en America actress le nyemo dang do katantina le egbe Nyadzɔdzɔwo akpaji kada de si be nusilins ebe English dictionary ne do pe ika da me nemi. Mi abanya Nyadzɔdzɔwo ane wa dogbo le te preseri ika na akpomi le de si be service yenye America atrona asile mi apenya Nyadzɔdzɔwo alo the news editor le Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo PM nemi enye nate agboye me Peter Nyadzɔdzɔwo brola le do PM nemi ka fi na mi agara Nyadzɔdzɔwo ma kloko to ngodo nya ope akpaji Utah no fiela pa baba over do yiko di ko blobe yo pe titi yike dim yo le kochu jiro do boy ka walen ko yo pe no fefie yo ntine yo le gana to come godua enye nu yike soso eba yo pe akpa aviedo me yike yo gara suku home hana agbana sosoro wona wo kala akpa bubu ha America nye du ko pesenyala ede bondola we de karo ponkodu ko na America nye bondola opezima no la gana du ko me place ba waten akoko dare court of appeal bondro po week wo akpodudu wana woji ka attorney general kwato yike ugadi ko global yela mo kwambe wabuglo atie amele sali ke wo akpade buem constituency ametenu 20 yeka dodo ya naten ayiji nwi kaya banu kola oke gbolo mi bodo gole Egbenya jo pakpaji milala matrovi mava na magaranya jombe nemi akpabe mi da ka Ewenyigba TV yi me ka de jesiba le nya fanya jo pakpaji mi ano Attorney General Bakule Minister for Justice ikanya apoto Godfrey yebu adami enye didope ike akpona gbobe fiachocho didito evane du come biole espe akpaji kancho de jesiba apoto ya ele bia mbele pakpabe glibla eve pametete wona ike na iji le buem amete nutuoma ne wate fleme ike waguglo awo ametete wona ike ana mon popo mi no vi ike no le Central Kofi akpafu likpe pakule lolobi economy yokwe le mi apanya jo pakpaji ya yenye sal place suba waten akọ pejena akọ adado na malikle suba waten awo akodada wona wika wo atie so da kama no la yika akpare unti le so da kwazi enilia pakpaji le Fourth Republic dodo malagana du koma godo kada je sibe mi no vi no le Central Kofi akpafuli pe kwakule lolobia wonya meda yika le pakpabekle bla eve permanente wona wika AG le buem constituency ametenu to over here enje jode jesi banovi omotenda akole ikumo no mokbombe wa acho ametenu to yeyika anye gwan constituency ako ana yo kala wana pakpaji Attorney General de ko blobe do pa ikene la kodanya oje pomle gana to come ikene electoral commission ye kunguse eje ika wa azan upa julisele CI 128 kwezi sube waten ako ametento yeye akoko nanto yele ikemo waja gbabe yo okonchocho de tokochu no vi ogbo afi wo anaw ametento tayele makwombe no vi wo me ene ikeno le nto ame na ikenya Central Kofi likpe lolobi kwakle akpafua na wa join buem constituency ke wa adakole no pe wona me kama ikenya soda komo no la na buem ametenu to ikenya poto Kofi Adamsa ede ko gbo be na penya ikenya gbo Attorney General enya pepa ikenya famula agdaji do pe de kama chole do ikanele ajim le akoda do pe kwakle do igere ikanele ajim le akoda da wona me titre ne eva sa nutumo no lo pa kwadia enya mi ke ati trele jiro do pa for de muti ka poto Kofi Adams e de ko globe yele klalo klase sube waten aga ide hobibli wona me yike ntetele sebe yapoto adu eji kana mi apoto aka na Attorney General pe akpate me mi kokwa nche chode jesi be nya mere ike ede nko we de karo lego leika mem wole mokpombe wa acho nko ye wa akobondola ya kokwa de me ike wana gagemde Court of Appeal bondro pole gana to come godo ike wa awodo kanyo chode jesi be la gbare ikane wo de ko dungutia alle article 144 clause 3 le Ghana pe duli seme ike wo de nko ike wo enye her leadership afia se wa botwe
His Lordship Kweku Akabuafo, Her Ladyship Jennifer Abena Jadie, Her Ladyship Gifty Ayi Ado, His Lordship Francis Obere, His Lordship Stephen Opom, Professor Olivia Anku Chadi, Apostle Christopher Aka, Apostle Charles Zerene, Dr. Ernest Usu Dapa Kakle, Maxwell Opoku Ajima, and then from Koyikana with the Cogblock. Kada si bele Pakobe Chloe Asheki Adu Plana Ado, Danko for Ado, and America Etia Bondo, Labla and Nevo Atano, the High Court Bondo Proclaim, Circuit Court Bondo Proclaim, Court of Appeal, plus $1 the Paikana. Bojena ateng ava Bojatang ava bondopo le Ghana du comme gudu ko chodu du yepe akpadi kala ikama wu kon koy ko edua le jesibe Chief Justice enim yebuam America kon koy ko de America no viwa wo agere Court of Appeal bondopo le Ghana du comme gudu hana upa do gome cheche kana macho apotane mile gwenya jo pakwaji ke mia ano University Teachers Association of Ghana UTAG no fiala pa habobo onya mere ike odi ko globe du come viga do kwakula yope suku vi kano le jirudu suku kokko le Ghana du come godua ende cho yi kana yuko yopo do no kodara ani chope jinu gbanto mele pa ko be klebe babo evm vaya fife ye debe yo akoyope do wonu apoto ayede do mele ike mejidudu anya mere ike etimba wolen gbodudu wona ikatanchi neyo ka UTAG no fiala pa babo wodi ko globe jidudu aja gba ike le jinuwa me eve po mozo zo wona pa padia ye wo ba tinko yope yan yan kodara ekology ko dasa gba go mebe ye wo ga you ala ne yo kana vie wa wonya mere ike ko bodo no kodara yi chopa kwa bekapli we eviem vaile ike mo de ko globe yo pa conditional service ga pododo yi kande wa chojiru agba kona yo wa ega ya metele ba vam ne yo la yo pa gwa je wa na pa kwaji kama ike nye ngono la pa kama ti ne nek ike nye nu UTAG no viola ba boy la Ghana to come o de ko globe yo pa do ka kla jiru do le ta ko mleto ike na yo wa ya acho video cover you akbachi kenya banu kwala gai maraga mi acho mi abanya ajole agbanya ajo wana ma kwa sedo yenyi kedeje siba Selim Jaru lenya maika trust lenye pa modang dokatantra service ye trust lenya jonti nyankonye nate agbo me pita mi poto mi agano Ewenyigba TV jaganu pomo wana wuchi